kedutaan Amerika tanya saya, jam 11, Presiden Amerika nak telefon Perdana Menteri, boleh ke? Tak, tentu saya kata boleh. Jadi jam 11 lebih, dia telefon. Dia kata, oh, saya nak datang 26 hari bulan, terima kasih Perdana Menteri, kerana kejayaan menyelesaikan masalah ini. Jadi saya pun kata okey lah. Ada orang marah, buat apa? Kerana Presiden Trump ini dia tak setuju dengan Palestin. Saudara, kita kena berkawan dengan semua. Tapi kita bebas bersuara. Kita di antara negara paling lantang pertahankan hak rakyat Palestin dan Gaza. Tapi janganlah perang. Kita kena gunakan saluran diplomatik. Suarakan pandangan kita dengan tegas. Negara ini negara merdeka, negara berdaulat, negara yang bermaruah. Jadi kita berhak menyuarakan pandangan kita. Tapi kita kena pandai berkawan. Ini I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir.